Eyano kwasem sa no pay yedminu mienu ede awurade asedaka Nyankopon ani ku menu mienu ho ne sentina menu mienu fumuzi wanyina eche no Nyankopon ba menu mienu pono na o ma ne ha fefe aso menu mienu so ado pay no kwasa menu mienu de awurade asedaka from an anadwada ebe pema na fia dai dodo na kwasa mado dodo na konsia do ibe bi say ye ho anopa yi say aso menu mienu sa te bia hodo anipa bi ko mu ene wonom ka te asefo ho no asuminu mienu yankomu bia na ebinom anyankwanhia wu menu mienu dane dan nyina ye foka akoba nanso nkwanhia to yen nanso ye de ye nwuda papa no pede na yenka oba tampa no pay senya wa urade a anka no pempo bia na anka yanti ase na so hu mabro no eno ado ya basa no watre manaso yenso a yakase wade no pe wo ma yada wase meka wo se na ye fiada ojefo bosome no eda toso adio no nwotwe enfempem ye no ene adio no numu nie eda we ye nhia ne bio ewa 2025 ne mu bio da ene ede twa to akra awajifo busumi mo nenti awurade anopa ye kase ya da wase o ma ye kase ye yiwaye o onyamios anopa ye peja woden o hu mobulade ye hu yen ye ne abusia nyina memo akwaba ade ba DLFM 106.9 eye adwuma di free Agoba Johnson North Legon ewan krabo premantemo yene Wisconsin International University no ede di hwe animo radio ya wutie no eye papa Charles Gojofo sidia daddy Lumba ede ano pencha kase nkoma o woni mama Lumba ano penase nyina ya modea na sankanya monzo a anka yeso kra yenye Obia ena mosuma Ghana fo hu no kra sam ne dia ano peka sanda senka on ye papa Charles Gojofo su FS DLFM Enquires Association ne nyina ye kasa no penase yanka mu nyina wate sankanya mo a anka no penka yenye Obia ye tifia kasa kasa yi sabi kafa so bia ne so nanso monti de bia de hye yenkura ne si ye mu adwumaden so mo man Ghana ano papa tumi de waseda messages ne dia ba WhatsApp line no 0593 406565 0593 406565 Majimla kenkan ni nyina dia ma o afis Facebook no so ye adwuma capital D capital L na wo de FM dia ka ho na wa bo 106.9 yam no so no pay betumi share ho nom ado adwen chen so dia fa ho nom ne ba kenkan ni nyina dia ma o edi amejeso Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ano pe DJ on duty DJ Omalion one pe pianyu guma no pay enyuma hudu atwago nyina ne sanu adwuma senior technician on duty nso Samuel Akwa
dodo na bonum na no say DJ Zigibi on the bomb chi dem ofia na mu say ono ase na pepian fude na enfide ne furu manyina de ma me anopɛ we say good morning na sia kese yankoma Nyankopɔn so de ne duade acha me enafe one ne maame ene abusuafo ne nyina o se de Nyankopɔn ase pa o se de din dia sabre enafe ko beto so me dia fia ko beto mi ya eleza me da wasio eno kwa sempa enye ni panya na afe ko beto won na nso me no mienu nkwanhia nyina achi ahokyere ne bebrese nyina achi eme de ache de awrade de kansa no paya da wasio. We say good morning, thank God it's Friday. Abra Fate, also di free adenta. We say free enuaba. Belinda Kripo, also di free Dakuman. I say good morning, DLFM family. And then Yanko Pansi no pay. I want the power ya maye nyina. And I was say amen, 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 amen. We say good morning. Thank you, Jesus. Amen, 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 amen. Set Sakumono. Blessed Neshe Yede. We say good morning, Nhyiraba. Thank you, Jesus, for the life of myself and that of my family. Nana Brefisa for. We see today is Friday. Amen, 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 amen. Piano Edway Edifree Tama New Town. We say good morning. Thank God today is Friday. Amen, 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 amen. August in a coffee the free Tama Community 11. We say good morning, thank God it's Friday. Amen, 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 amen. Or send it in the mafia or the free Tama Community 10. We say mama yen nyinanka. Say the twede ampon Nyankopɔn oyepa. Or send it in at the relax teshi how no mo di free. Relax also the free teshi. Teshi for nyina ehye ye de adopenche kase yankoba mu nyina enipa ben pono te se twede ampa Nyankopɔn anopɛ. We say good morning. Great things he has done. Amen, 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 amen. We ye free of ayaun chen with the free teshi. We say good morning. Also da Nyankopɔn ase e wo ne nkwa ena finsu na busuafo nyina se wa hwe won soma de party wo mu de twidi ampo Nyankopɔn de pass den ka wodin bebre na ena ode amen, 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 amen dia toto e den di Jonathan oboade o se odi frido yen ho no odi firi ba no pay. We say good morning. Thank you, Jesus. We free anti-mare and chain. Or say the anti-mare, I yet tongo mom. Or say amen, 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 amen. Mami ko Facebook on this way. Na make Ghana for accident be on farm. We see the Dindi Aye Hamza Moro. Also I share life. Eddie free cantonment prisons. Aye Balks one man with the free bar. Aye block N. That's a person here. And I say thank you, Jesus. Where's the Dindi Grant to my Janet? Or so the Yako Passy. Send Nanso.
Ode afi ba ko de aka ne mfie ho. Na nanso Nyankopɔn mmɔbɔ no wa bie ne han ma aso no so. Ewurade wada wase o curating ma Janet. Where's the din the Gina? Say good morning. Big brother. Thank Jesus for me. If it's a good point, I don't mean my bush. Where's the din day? A honto, a rebo. On the Obia studio number no. 05340 50199 05340 50199 and 0593 40 6565 0593 40 6565. Oh, for Sue James, say good morning, thank you, Jesus. Or real life, Eddie Free Obum, and now for Sunia Yadasi Panana. And a pen check as young confirm Monica Sare. Germany Dortmund. Yemamiano Penjaka say come on pa. We every NS opokun chain. O say Radi asedanka within. If it's a one man ya ngu. No kwa pa sam na ye dead jano. Yakopon man nsaso ma menu aye nhira no pay. We see good morning Sammy B. Medin Edi Kunadu Edi Fresh Alibotwe. No say Yakopon ya da wase no pass danka within. Enquiries said I'm confirm man for said that be family. Hello, good morning. Facha me pass went to me so 05340 50199 and 0593 40 6565. Hello, good morning. Good morning. And how for dinner be aka free? Yes, free as I book you my last stop FM. Mind your last stop and no pay master dan en mama. Oh, I no pay me the Nyankopon see if so assign na dey ni bi. The Nyankopon see ma hu no abusia. San the Nyankopon see my papa daddy Lumba. That's go jo fosu eni ne ye. It is pencil fosu. On ne busia nyina. Ye le me fo nyina me the Nyankopon see ma mu kwa. San so am the Nyankopon see ma me so me busia nyina. Oh, yes, amen. Hello, good morning. Good morning. A patch of never be free. Madis are no pay master than in co. I can pay me the Yanko Ponas. They were there doom your dear 2025 was it, and the last day of the month of February, next year, the social assistant, mother, but you must be more Christian. They catch a year can be. I don't say I don't say amen. Amen. Hello, good morning. Hello, good morning. I'm Mr. One Temenka. And the question said, Yamia, my young. Hello, good morning. Hello, good morning. I want to with dinner because every. Pastor, me need Gina, mommy, free Santo. Gina no pay Master Danenko. The Radia say, Mamma, name a Busian, and Menina, and DLFM, a Busian. That's a Radia. Amen. Hello, good morning. Yeah, good morning. Senior, we dinner because every. Oh, me dindi tornado, me casa free aguna swedro. Champion no pay Master Danenko. Oh, I no pay me the Nyamia say, I no pay me bisa say you die any yan sorry ah. You will to me say you could be so Obia na. Debut. Yet the radia say, the radia say. Nyami sure baby, you tie mu pa. Yes, yeah, that's baby. Hello, good morning. Hello, good morning. I want to with dinner because free. You didn't be a course, so make us a papa say. Ma coach Casano pay Master Danenko. Oh, of us, I mean, a radia baby, am I? No question. On ye dinny, on ye can ye, on ye buoni ye. And can you see any wine? And so radia and she a mumu ye, and a tour. There be. Or the more Jana not to your boarding. I'm a nest at the party. O man Ghana say, ah, Nanya make an so right too. And I pay a sedan come din. If the right to say, send our mamma and qua for only demon. Amen. Amen. Hello, good morning. Kwadwo Sammy the Senior with dinner baby because free. Peter name because if he especially Jansen. Mr. Piano pay Master Danenko.
and I know pay for you, Sammy. Yet I see. He was a young penny and a young sow. No question. Ukakoda, not quite down when him said it. Not a good young one, Rimu, Nana, Yachin, Namua, Hundi, or Marcus, who Yilinsu, Anya, Hundi, Eddie Quijuma. I see the radiasi. Amen. Amen. Hello, good morning. And I praise him. Hallelujah. Eya Lizzie, Akrani Town, one of Pema Lizzie Masadanenko. And I no pain, so then you're the best radiant man. The year in a doy be bow or yea. And no pay the man Quaja, Waji and crew are so near Bonidin. If it February, I shall see any moon sem, was so and Saji and Tata, while I had different and see my so I my one massem. And no pay any dinner and Yam Canadum. Amen. Amen. Hello, good morning. Hello, good morning. Senior Udina Biaka Safri. I don't know where Richard media. Mid-dear Bra Richard or Pay Masadanenko. The radiation. So I can't Muhammad patching and catch a mandabo, Mujedi, Mofusani, and I said that in a ye and a money in Hong Kong. Then Yamiasi and a minute they are feeling and send ya a bomb in Dafo. So Yamia don't know a man there. February 28, I bet to me, and I said that any ye. Any my butcher and I demand. But then Yamiasi. Then Yamiasi my DLFM. A butcher cooling in Ara, free copying form. The College Association in our the Yamiasimo Piera, Amen. Hello, good morning. Hello, good morning. Eda Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Dixon Bada Droba Achim Edukru Masadan and Cosinia. Akwame na Nyamiase. And then soon I'm more than album Nebambo. And a young sense, I young quan, a young papa, and Yanti, a Tridian Pon, Adum Biala, Panama, yet Siasa, twins, my and Sasubi, Muasi. Cafe Radia, that was you, that was maybe a small mangana, or Mampen and Abu Afunumina, idea for Kofa by. Daddy Lumba, on the edge of my Funa, Yami, and Kobia. Amen. Amen. Hello, good morning. Good morning. Man Chimpurani. Yeah, tactically, man from Champion man himself. Senior no pay. As then I made you no pay. And the pay a tinkomwa, Minia, Ayasada, and the demand of Christian Ponyakoa or share Menu, yes. So, Minamacona, we had the Yamiasi at the Mame Braba Kwan, the Daniel or Dami Sechi. Na Name Ayadam on the 6th March or Ware Award a year applicuma. It's even a way. At the Yamasi, a part of the young come, and from a man. Medasi, hello, good morning. Oh, Facha me pass went to me and Yinaso. No question, say Minumi Nana, Daddy Jano, only Yamiana or Bear Moi, and now Minumi Nijina Yanasui. Hello, good morning. Good morning, Pacha family. Man, Lizzie, who can say Great chili. If I try to pay my sedanenko. The radiasi, when I want my honey hands, as you phone you be a yes, or say, Enquires, me won't quay, be wade, Enquires, me won't quay, me wade. Asia me see, Yadum Cassia will be the doom yo. Obi was the council, you see it, no, me won't pay, me what with the radius. Amen. Hello, good morning. Praise you, offer. Hallelujah, Kofi, Mashamon, Damon City, and Opashama for Itimo. Offer that of the Amiasi. Then they Bosumia Tosumi, midday cattle. Training and Maya intimate for the candanati. Debut. But just a dear. No more born in the Bine Bucket, see any stress of fire or the ABC somewhere. Then I say, at that dear, it's here for in us. And the radio station owner himself, and it's a phone in any Ghana phone in now, what's him in and none of the offer. Amen. Hello, good morning. Morning, Nhyiraba Apomwe. Yamia Dumo and Hofe within a Biaka free. Yes, I'm here, Mamma, me free pam. Elia Mamma pay Macedanenko. I no pay me the radias say. A radi the made in a year.
Mama Asia will fe. Onusa go Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Anope ne Nyankopon waye bi pa. Wase ne so nyame nhyira no ma abofra no meye penimpa. No man nhyira no mbusu ma na anope nso. Aya, fa ne to me why? Fa ne to me ni DJ Omalion na abofra ba ya abofra papa. Oh, bi ni beto eda. Aha, what ne to ba ko ne de amu akra. Eda number 1. Where say ya nhyira bebre. Hello, good morning. Hello, good morning. Our fair didn't be a case free. You didn't even make a free, not Kubekro. All right, my Ben is an open master. Oh, okay. Yeah, my. And they are home. Well, home managed to Tito Mo. Any Nahumo bro, and I. Okay. I see the breeze. Amen. Hello, good morning. Nhyiraba. Hey, say Aquadia Tama Committee 11. Where last call and pay? May you? Enyama ho den. Kwasem. Enyemi jansa. Eyerade. Ena aye. Ena no pay. Moja die fusane. Ewo mi mu. Mesi asidanka ni dio, asidanka ni din. Amen. Amen. Me da si bebre say Aquadia. Afra for me to me Fabio Fisemre no. Edi kan we yanim ye pa. Enti mesra wa wo fra me ntumi mfa no. Fa che me fi se ye mre ene di dwumanti no. Me ntumi mfa frefo no biem sisi a. Me mo mre se we besa bia homatrofo no. Na nkoma ye bedie no. Won so do adwenche na dia bam. Se ne se DLFM de ye ne Enquires na na di dwuma de ye die nyina. Efisi ye yimu fru ma dwuma de ye die ne nya de be wie emu kra. My mental messages we fan free ho no ne yankoya nim. We see the Mawuli eye goka. O chem say or the eye big one. Also here live ready for me share camp. No say thank you Jesus. We see about my grace. And I say good morning Sammy B. Also the yanko pass pa na na wodanti. Yanko pon da so ma na hoden. Ene hwa so pa de ahwe ne so ye pa. Edi happy birthday yanko fa ma o. For my grace and pray yanko pon hwa no nyo kese why say na ye wa wodai. Oma inhyira ne kese bebre na wa so. We see me bella moaten. Me bella moaten. Ona say good morning. But the yanko pass pa na huma bro. Ene hwa support dey ahwe ne mabusu nyina so. Ene me baba man so. Na pray yanko pon onhira na onyo kese me bell aya amoaten. We see a coffee parliament. O di fraguna bo bikuma pa. Ona say Sammy bia no pa yanko pon hira ye pa. Ene dwumadi an ye bo. Won see da se bebre. Godfred Eye Otopa Jan. I say good morning, bro. Today is my second born Emmanuel Eye Otopa Jan. The birthday. Also, we say on the 29th Eye February. Nanso na 28 no. Awoda kese nkoma ne ba no. Yakopon hia no ye ne kese. Entene Eye Emmanuel Otopa Jan. Yakopon nyo kese. Papa say on hia no mpagya o na wa wudi no. Enye kese wasase so. Monica Sarwe. I say good morning, Nhyiraba. Thank you, Jesus. Amen, 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 amen. All the free Germany, Dortmund. What's up, message in the back? I'm team free one. We say good morning, Sammy B. Thank you, Jesus. Amen, amen, amen. We free Richard Menunchain. All the free great, the one who do free deba. Anope hu behia se obenum suo. Mi DJ we na me hwe ne pa. Enne mi DJ ne me se me hwe o. So ye makoma de so ade ma mi se ya o. Na wa mi trima ese nkuto no. Enne me hwe enne obedi den. DJ Omale obedi den. Me say enne me hwe no pa. Efisa nyumba ko ada makoma so ye pa. Enne ne we ya to from mama me. Me say obra ye boy ye boni sen.
Wey every ya rambo nchen. This is got some brother. And then your mama me. Me na me. And then your kwadwo bumpa bomio. My me why kwaja me. Is a nephew when to muzumbanza bai. Obizi ombe kwa mamezo. Ajiza mi amizo. If I men into bizo. A brand new warapo. Teacher Jumay. Is it? And now Messi wa brand dia wa bowate. Obia ni muade ma wo. Achi wa wo bo ho so. Na wo ye bribi wae. Anopai me kan Lumba super dia ma anopai. Dwumadie bi a wudi abehia suo no. Fa ni nyina bedan ye ne ye mu awate. Enne nso ne doso wankran popure mantemo. Na papa ne ba ko pe. Enso ne dine ne honam se. Eye Lumba super. Ya to ya boase di nso ndi afa mfidie mo. Aso kro gene. Enti FDA fo nso. Edo mo stamp ndi apem se pan. Enti wonum bia susuaso boni bia ne a kire kura de ma o. Say ya wale ase. Say ya badintu ase. Say ya yasifani nyina kwada Lumba super. Yempensu papa emba fom wa ezeze ne wadose adehye ni nyina da. Eno adofo ene mantimi kan kwan fa ma o. So yo shankani onim ki atwie. Unu abobo yansu ntwi a. Fani nyina kwada Lumba super. Ko fanso ni fa kwa chini. Ni yakopɔ ya dma bosum do ayenso yempesi kan fanso botom. Ene man kwa kan fa ma o. Frempedifo ahomatrufo yi so. Aya 0555 274 757 0555 274 757 and 0577 475 343. That's not go play than so man so. Madam Abanya Meche or follow man supenso ni bia waton. Ne shop no eben eye Lumba Sport. Esaso ben appear to sele ni mu pe. Fena ma 2 first na jinchire mu 0557 349 401 0557 349 401. South Mama Vic Ebutimo Ewo Fanko. The shop no Ebe Sport M Ewo Fanko ni Sentino Ghana Desha mo Superman Mama Wansawam Edwajin Nimpatem Ama Samba Bia Poku asene mayira fo nyina Mofo mani fa nkyere mo Ewo Fanko Sport M Ye shop no be washing be ni pe Ye sanso be wonyina se Ewo Fanko Sport M Mama Vic ahomatrufo yi so 0500 680 783 0500 680 783. Mese no pesu frankwa ebiso wankwa wade nyina ebetimi ayewo ubehu sikani bre ni ahopebre yobre peye nyina nuwe jane ho enti abebrese wodi esi abotre abwesi kadie yenya ndaba ko pe Mr. Male onu no siye se sika kese bi mu nyesika papa nesu nim se sika bia yesika udi ogomu a ja wo sabeka ye di akonyaba ni trotro mutina busunya ketua anapa ye pesika yi nesu ye ne sen na behu behia se wapomudi hu behia wo ye pa usu behyesu is the bedding on you enti a hobiara ba wankasa ni pedua mu no fani nyina kwadan the dank healthcare ne yamwa ne nso asemfa ma o say you kidney problems say you liver wo brabo na make say ne ho atochema oje ho bibiara enje a fani nyina kwadan the dank healthcare ne nso wasena no pay ena ojunso tana yade abamu enti oje ho hwe ayenje no pay prostate na make enlargement take place. Ojunso ho kura wu hu o. Enim guase na ebe yi. Omode na ye bibi fa ho wai. Aya hypertension so na make aju ni padua de aboso. Na sa wachi na yaresa bia hodo wachi na china. Na so sa kura esura na ekọ. Ojunso chana nyade wa hodo age de aboso. Yade ahodo bi atete wa brabo.
watu ho na ma ye kwankra yade age onipadia boss no fa ni nyina akwadan eye vidan healthcare yo ma de yasa yade pa ma wonso ahoto wati manya bi na adwumadi a wo bɔ no sika ba fie wanya bi adi wate ya so ne ye mienu o man Ghana ye obi okuma se ene san so obi so ankrabo pere mantemu na me ka se ya sabia no traditional practice medicine cancer for am etumikrata de ye adwuma Elvis ndura hodo de sayade no ni nyina bibidura e different India ba de sayade de send ya sayade o ha bia ne akire plemu okuma se e wa hodwo da ban sakoban je ekufu school junction wa ahomatofo na 0502 230 999 Samsung 0247 665 436 0247 665 436 Ubi on kan bo premante me kira kran so a Yes ya sabia no There was Painters Road in so ha Coca-Cola run about one man ye wo Yeah, Ben Fidelity Bank no. From Penifo Matrufo so. 0502 661 346 0502 661 346 and 0549 951 211 Obia after Dr. Victor and I said Dr. Victor Nana Dankwa Dr. Victor Nana Dankwa na ya mono ha bia da fa kidney and we live at home no yentu ase fa mo no pay and no pay potential real estate investment limited to Sadia Fro Tiedini ye pama me potential real estate investment limited Yani tonton sase amanso bia ni so langa sase mi ani akire kura won saka bia sase sinsuo ni anyam kane nyina wo so dada Mesi ano peso mosum Vicente obi akwa akota sase e ma langa asefo abaji de afri nsem ene ma futu a wanti adope me kanfo potential real estate investment limited amount yensase ne woto wi amanso ni akire on krata samse mu nyina da hodin a woto wi a be ma won so on setimi aka on krata na bona sase watumi abomode waja pade de asisuo ye won sase ne bi wa Polonia Shahers important hormone no aye half plot in 15,000 Ghana cedis and a full plot in 30,000 Ghana cedis edo hwenya na sado do important hormone so from location no aye 25,000 Ghana cedis aye half plot no full plot no so 50,000 Ghana cedis do hwenya ni important mu nyina full plot in 20,000 Ghana cedis and a half plot no so 10,000 Ghana cedis. Your location is off the Ashama Michelle Camp a year road no. Adjacent to Ayatulaku police station now. From Perifon Matrufo so 0541 196 364 0541 196 364 and 0242 365 228 0242 365 228 Potential Real Estate Investment Limited. Also your your trusted partner in land sales. Madame Homeba Mede kuanka tambo so na besoma no pay eno ache besa tena se asikonwa na ne yebedi nkomo e dia fa trotro ene ho akwani abadi ho sensem so ensem bi ho wa Ghana haye pa na so kamafo ne hwan GPRT umpenifo e dia na moye wa Ghana ha mo mandate ene sei mo so mfa so ma Ghana sentwe no ene sei dwumade be na modi edidi abo Ghana senkafo and afen so passenger for dwumade be na modi di abo wa mo kuruma me ba ebedi hon komo
DLFM 106.9. DLFM 106.9. Some audition mini this is got to brother and I dear my mammy mena me and I dear quadru boom pabomio my me why quite young me is a nephew when to Muzumban Zabai Obizon back where my mezo Baniza, Dr. Jume, is it enough? As you're Benny, a great bedintina Baniza, Dr. Jume, is it enough? As you're Benny, a great bedintina Baniza, Dr. Jume, Rambo, enough. As you're Benny, a great bedintina Baniza. Sikapaya de pamese makana meboa kakra ye bediti no da se ni pressa sikapaya de pamese makana meboa kakra ye bediti no da se ni pressa obrowa anumaba insu abomia ma metakre nyafo ye ko amintimi nko na ye sen kwapo na metu akobechi 106.9 ma ye se apo akokosechi mege mi mefie biane nyame do ne so mo su ejabo mo fu su ni mo aba yarefo enti otofo ye nya wo mebe ma na ye amane nko a nes mama ne so che daniel oda jakabom ebi ahye me infifrete me o shiwde me me wunya hyehye me na so hia soma me ne de eye den ya esese me kono bokoboko se ne be ya me ye a me dine dokodoko esanse me ni die enti awo ebusu akogina ye mfra me yaw na so nyansa ne ahofe anka yanka me wobi enne madane esubone twese ye tietia me so ko sensu panom na nadum enne ohia ka de hye madonko pebusu mu kwan na sube ya makoma twide me ntimi nsan pate kwa ne me ahyehyɛ pamenti amadofo ni na yi mi ama na so me mpaba onyame mre na ye mrepa ohia semiti amama to me hunye me nyina ebe ye senkwapo na maponche from odise impenifo mo na musie o se ubekutro mo nu agade sasadro de nkoja ne mane de na ho de koya nkeye nkeye braye boye ponisen e boye pensi kasam audition mini this is got to no kwa sempa so bra ye boy eye sikasem mena minye na de kwadru bompo nyina so bobo made ya hwe yie na ompre ho abrabonum ababane sa wo pre ho masikadi wanim bebra wan hwe ni yie na babia ba ko wie no na wo wre aba ho sai minimum anka manya ne sakra enso na ka chire dia ma wo anopai ko kwakra temu nkodi nkomo anopai yamfa daily guide kwakra ta no emfa nhase nendrada sona 2025 Ghana mampeni John Dramani Mahama ede o man Ghana bobre ehudwumadie ebetu dwa na Ghana mampeni kirem sei katefa to so miensa o daily guide kwakra ta ne ebo amane se nka kire Ghana fo se o man ne de nyamianum nukure ni esikasem no enye kura nanso se o mampeni ba jote ma boa ma esikasem no wetima to mane matimi akonanim ede ama omen yanko daily graphic kwakra no Ghana mampeni John Dramani Mahama gina ha no musei ene wapaja ne nsaba akon ekosoro ene wase Ghana fo monka makoma enfantum yam se ye ya Mose ekofa Israel ma ekotwa pokoko no ono so bayere ne ho esi Ghana foforo okra na nyina beta akire ma Ghana fo nyina na matumi akonkan ede ama omen we Ghana mampeni John Dramani Mahama na num nsema daily graphic kwakra no de ho nsem edeba amonten eso anopai enonom
Yan call public press kwa kata ne ba mane no pay say. Omosi Ghana man penin aga say chim say. Agenda 111 project a Ghana man penin dada. Na na dan kwa kufa do kofa ba no chim say we de ye Ghana for e ka na abai. O chim say we ye na da. Sa agenda 111 hospital project na yare sabia no chim a. Ghana man penin dada ba kumpo no otumi si enti ni nyina kaka nwuram. Ema Ghana sika kweshima mfaso biara maso a. Ghana man penin John Dramani Mahama ba mo bo ada. Ede ho nsam ede ba bonten lo public press kwa kata no ede dia maneboi ede aba bonten so wo ba san hunu kata fa to so 9 e wo public press kwa kata na ablantie bi e post fu ache no e wa sentiment anim wanum e kire mu se Kwame Nkrumah University of Science and Technology ayi disuane endo ada enipa bi kun no nsa na ye ne mpono wo ne nka nchema infantin be se ne nwewe ne boyfriend e na aba no homoden achigei ekuni ya wa sentimentem eye Kwame Nkrumah University of Science and Technology adusua ebia ho no ma mekase na kwa ho se mi pa mekase no abrante na post for chance o match na okokoma hwehwem mapa etimi akoso okabe de to form ede ne nan kotodwe edisi ni minimu sama abofra ntumi ahom sama mekase abofra yi watumi agema wakonse do Ghana eno na meka se meka ye sa de we enya kromfo ebe ye mpona twen na akofa abai empona twen ya Obia ma me do akoto school ma wo bo ho ka 4th year student aba odo ba ko pe ewuo bebre odo ba ko pe asoturo bebre yo yes ye kan musu muntie egugusu eba no yento aso the new publisher kwa kata aba bonten kasa ana wo kirem say Alexander Fonyomaken Edom kwa ba no dini aka se kirem say Ghana man pani John Dramani Mahama ni manim ya de beya kasa na yedodo Ghana fo hu so man nkoye ntine to abade ma oni senti wabai ba modi ansa Ghana atete apansam no sini fufuro na magana fo nyina koma to mu yem na gya se kasa no doso enya kasa ntine to abade ma ye to abama ho say beya adwuma no besom Ghana so mpenti eba ne se nenne akasa na ne ma nkoye na Ghana sika sema so kirem se Ghana sika sem se koya enka yanto aba emfa ma wei Edom kuma ma se bedwom dini onu koyen so na wa de hia wo mu wafutu ma se bedwane Alexander Fonyomaken no musem no enie The Chronicle kwa kata na aka say the state of Ghana is not good kura Mahama tells parliament Ghana man pani na aka say o kire ma de akoto ma se bedwofo na nim say Ghana zika sem aba enye kram wo ba san be piem the daily statement kwa kata na ba mane no pay say Mahama eye project Ghana into dumso says minority. Don kuma na kase kirem say Ghana man pani John Dramani Mahama wasa de Ghana for kodum so bio wa mu kirem a Ghana anasa Ghana man pani dada ena mekese wasa ba Ghana man pani bio John Dramani Mahama ubanya kwanya basom Ghana de o man ko wura dum som adwadifo bre papa Ghana ha eka baaye no enya kakuma nanso ne wunya kwanya bio wasa akofa dum so de ba Ghana enya de meso so kura the daily statement kwa kata ndi abasa dum kuma no wonu mani abiri ye pa o mede ho nsem e de ato monten so enando pay ayiro ayire papa ejire pa ejire yanko ya nimai ni yanko piemu e wo daily post kwa kata no ubon Ghana man panin John Dramani Mahama and afenso masebedwem acha mehene right honorable Kingsford Sumana Alan Aban Papen o kirema said yakono Ghana man panin sem no kan ne muda opefe sikasem Ghana na emergency mukura prone kankan sikasem atete awie sem akuna du ni senti enema nkonkan ne kura Ghana man panin din sem wei akwakoto oma Ghana ya ma se bedwa no enimu ayere pa ensem no bebre pa na Metrolens kwa kata ne kase no tirem se kata fa toso 9 ubehu Alexander Fonyomaken Edom kuma no wanu ba no dini o ma se bedwam ena o tirem se Mahama bako terminations bebre Mahama bako terminations bebre o tirem Ghana man panin John Dramani Mahama wo ba ye enyuma Ghana abanda da no ba modern pedima mebu no wapan wo munyina afra konwa so munko fie no o tirem se ye obi azu besesa Ghana ba ne kama no entie ni ana o tirem Ghana man panin ma otu we de nyame anum ne kurani enya de papa kura nti ba ya sesa ho kura mebu ni sanko adwuma mbiom yemfa Ghanaian Times kwa kata no fantwa to
ene wo chem se Ghana man penin John Dramani Muhammad Yaba katafa to so dunum wo ba hunu nkokon keten wa ha se nkokon no so de mo ho afepa wo ene Ghana man penin kirem se odi nyuma ba 55,000 household ene Ghana ha gina mbetumi awo moden anya nkokon anya wo no mafi se nkokon na Ghana for krade ba no emu akra yan kase betumi anya nkokon e ba nkokon kete project no de ba no Ghana for so anya sika e de aguye botom edi Ghana man penin John Dramani Mahama se yanka ncha Ghana fo nyina se enkokon keten project na banti munya crowd na se de tibia no banya bi na mayen na mo so sika aba mbotom mejina we so na medical akata mboso no e de asi na anopei Tabita clinic e de so yasene ema ye de ko akata mboso de brewo se ye diabetes prostate anasa infections ahodo aka no Fabadan Tabita clinic na yemo na yentu ase nyina emfa mam ahodo bi afa ni pedua ho say ye prostate problem say ye diabetes say liver na say kidney problems ahodo fa nyina bada yen wodwonso a wo bre ye ahodo na wodwonso a wo famu oni pedua na taya wo ya bebra fa nyina bada Tabita clinic efin so eye body pains anasa infertility wo pa wo wa ya won senke bia fa nyina bada Tabita clinic na yemo na nyane mantumi kon kan emfa mam eya burning sensations ahodo na e kan abomani afada bada yen na emu ase ne ensu asemfa mam eya waist pains and sexual weakness we ye bema we your ba jazani wa ye mre wompam aya amane nim se mema nkwa na ye mre wompam anya no kro obani bi hono ma wo disi a wa twe ne ho enye we your ba bomodin na empam akro no ba momodin monso ani e ba ne sa na bema no oba won kobiew fa ni nyina akwada Tabita clinic ne emu awo na onkwamo na enkoyi no ne ma hodo a ema ompam nkutahudie nkwanka no fakoda ne yentu ase mfa ma efenso dwumadi ahodo ayedi wa yaso eno bi enie ye ba modern ye exclusive herbal treatment ere bibido de sayade wa yaso ye ebienso massage wote nyare wa ahodo afa ni pedem no odwene ho a wonte ase wa ya mre ba modern na bra na nyamfa niam ahodo ansrasra twetwe twenwa na wa pomode ne man kon kan mfa ma ye sanso ye laboratory services at the mount ebienso eye diet eye therapy so ye ba modern de ho dwuma wo pese ba ofie nso ba so ba modern aba ofie aba so yade awe wo hu hiampo so ba foka aban ya so yesa wo baba gya ya hwekram ye wa so ni bi wo yanka bu premantem Madina ya so ye no wo eben eye Firestone full bridge no importem hono ma Firestone eye full bridge no hono ma wo pa Atomic Johnson hono ma ne jebutu kuma so ye wa hojo da ban eye Cindy's Johnson hono ma ne jebutu kuma session nso ye wa hojo da ban Cindy's Johnson sanso na wo bi e wo sunyan ana afisi kuma se ye adwuma efra no pa nonson ekopen eye enumere no 9 ye adwuma firi dwada ekopem eye fiada frempenefo na de mu nkire mu eye 0260 196 291 ana 219 facha me eye 0260 196 219 0260 196 219 bomana tomfra fafra eye Tabita clinic ne mo na wapomuden no ye mo na ne yoma entimi konkan emfa ma wo Sana onya ya ko pepe o wari.
DLFM 106.9. Sweaty session, we free musia, Bamane, no Biafro. If I want to know, be party, it's when you mean some way, no big get a tray and not the eye. If you don't know where you want to be, you'll be, I don't really want to show you. It's you don't know you mean you'll be, and I've been as a way, Bobby. Wey efra hine ba kise nchen. O se dodo de ya me no. Eye obi ya pa. Odo kakra wa nyan odofo bi. Onti wo hu jai obi nsusu ani abre tata wa kire ho. So wo hu ani se be ya nkade be firi wonsa. Na so bo akura ye se ye ta hu ani. Enwa infri nchen wai. Ta ne ho se somro no. Opa osum kura na ahwe na se bia nya de obetumi abo we prade a enya mu na onyankon aye kra tete kire ho no wa anopa ebedi nkomo bi no nkomo na ebedie no emu aden na we na esini kuni nkomo na eba bedi no eye kuni eye kuni pa nkomo na ebedi no eye kuni Ravi engme eda wo mo ni se Ravi ni bi afalai me say draba adwuma ye bedi ho nkoma no pay ahyenkafo yankopon hyiram no nyam kese ubi a wo ye hyenkani yankopon onhyira wo onto wo nkwanam oma yedie mra wo sefisa adwuma na mafa ama ye no eye owu adwuma draba adwuma eye owuo ene nkwa adwuma afidi abroni aye se ye ntram emfa ntu kwan no se wo krompo se baba bedu fi asomdwie mu ne nyina yankopon ambemu a eden Indiane anopai ahyankafo nyina dia meka ne sei yankopon onhyira mo onya mo kese na suma amode som Ghana no so eso ya ni papa visa nyamo a anka bebre papa ni pa dodo se ne benya sika to mankasa personal card tenem dia kwa adwuma okurum a yankopon onhyira mo pa na adwuma pa mo ya amode som Ghana taxi drivers ne toto drivers ne nyina kasa hodo buses ahodo amutu free Accra Kumasi ne memya hodo sunyan yankopon onhyira mo anopai Monso amu yusu cargo cars ahodo no tankers ni nyina yankopon yankopon wonhyira mu nyina no nya mo kese fi se nya mo anka bebre wo manyim DLFM 106.9 Nana kwam ya mpedusi yanka ncha senkafo ne sei adwuma ne de mu ade nanso adwuma no mu oya na de ba ko a ene ye bedi ho nkomo ne hu hia ye pa wo ye ohyenkani a ma wane nye na ma wo wira nso san ho eyade ya mienu se de adwuma ne mu ode no san so na were ho nso eden ewo mu ohyenkani bia wo customer eye passenger hye nso mame obi a wo ye hyenkani bia se de obi bie provision store na ne customer ye de wo beto ade wo ho no DLFM se customers no eye wonu ma mo de commercials be yen se ye mo ma ho dewu no mo ye customers enti yensi o mo fom ni agrokra na ahyenkafo so mo customers no any passengers but krom hana ya tisese no kamia kwa de se Ghana ahyenkafo ni binom almost 95%. Mama ya hunu se customers no passengers no nya mo customers e wo kreyim enti na bi ka ba ma ba so na de ya ben enya wo de nanso no kre agituo o ma na ya tim sese ni yanka no kra nkyere bedu baabi no ye ne ba wo twetwede wo krum ha ye ntena se e ma da biada ye ni ye ho abro sante na ye ka no kra kyere ne aye ho ye ho aduro e wo fia ha kofitela tena se ye nche obewuram ne ye di nkomo no eni se ade ba kwa me de mani adi akire ache ye pa e wo krum ha ne se aka ne no
se Ghana ni trotro ka ekosi station ni otu a so otu ewo Madina na so okọ ka so a Shenkani na say passenger ne kwatena ka ni mu a na so watima koduru ka so a TNT na so lolo fair no de wotwe na wotua na so ne nansen de na yehu okurom ha yi mibisa de na nansen yehu ni driver ne kwagina kwa ho o me kwa ka so a wafa wa na wokọ no wotika ni ma akoduru la pass pe na wagina ayeme nkobio na wayi di amaka afoforo ka afoforo a wayi di ama wei nipa ne nya wadi se wokọ afi na no so olodu foforo wo betena ma wo ho atimfifire wo pentema kwadwuma na da so tika anim chane so se ka na wotwie no obi fo ka na aka chane se wokọ ka so a eye contract na woni nipa na akọ ne nti na ofo ka no woni mu se wokọ la pass wo nkwa ka so adenti na dada nipa ne ka chane se mekọ ka so na adina kodu la pass na wayina sifom adina maka afoforo sabia nipa eye niama ade ba kwa ya metan e wa drivers ne ho ne se oduru ho no ma na wa bisa senior obayi ana eye metan me say eye metan na bomb ko wafu ka de free la pass a oba Madina no obedu shiashi bus stop na wagina senior obayi ana obayi de enipa eye niama enipa yeyi ashankafo ne bi mumu ho papa visa sa niama bone na body passengers ne fa so no time sa niama na body passengers ne fa so no time na minim de ye oya kama for ma Ghana minim ni po ye kama for GPRT you mo so fa so wa Ghana ha no any say no regulations bia okrom ha obia fo ka wakọ no wa se nipa ne mo sa me do kwa Kasoa me do kwa Madina me do kwa Accra odu sakrepe osimi nkobie sifam wo ye hwan obayi wa sifam sabe de nsem huru so nie yei ade nsem ne yete ho okrom ha yi ba ko ka bi mpo ade fa ni mpo alacha city ate so na asesa bi dua so na wote na de so na wote hweka sa hodo amanfo de ye totoro okroma wote bi so asesa bi wote botan so e wo kra yim obi anka ho asem wo fo juice kan pepepe on kasa kan ye funti onte so the same fair na wasafo kan na wo ko no wakogina kwam mi nkobie sifom ne wayi wa maka afoforo okroma monso a wo fa nipa no so ni mse wo ko Kasoa onko odula pass na wasiu na onu nim se wo ko Kasoa no se ba ya double money asisie ne krono nti asisie eno krono nti wakwa gina scale wa Accra onya oka se o sake sa onim se wo ko la pass utina kan ma wonya du sakra utia fa ni wi ya pa wasemeto so na passenger ne san trem bio no san to aso bio no san gina double fare ya kasa collapse prane kan dragon na mpanifo a na wo ka bi wo su no ba ya ne sen kan na wo twetwa krono a wo de bo wonim se de wo ya na ya krono ana wo fa passenger na wo de kwanu se wo kwala pass na waka cha ne se wo kɔ sekre na wakwasi ne kwan mu na wasa age ne fa fofo wonim se ya krono nyansa krono o se wa ya sika na wonya na ade aye o se de wotia na ate prane kan ne Ghana dwirima ya ka no wo ka ho bi office mpanifo no kwana de bia da yemfa ntansa no fa ma wono mana wo ka ho Shenkani a wo bɔ Ghana passenger ne apo wo ka ho bi hwanka sa hweka la cha wutim a wontumi nya maintenance bo ka ne ho de ya so ba fo ka kodu ba bi na musi yensim pia ne ye pia wo kwam wo ba we na wasa de nimpa kosi kwa ho ba bi se wo ba yi ana na wabu nipa ne kom wafa nimpa free Madina wo de ne kwa Kasoa wadada no na kosi ne la pass age ne fa san wi ata to aso asa age ne biewi ekwanya wo kwa inse sen ka betua 10 Ghana cedis no be kokotu ne watua 30 Ghana adan ekwanya wo kwa inse se obetua 10 Ghana ashankafo no bi kro no nti wo be kokodu fie ne watua 30 Ghana wo krom ha wo sara ka tia sa Mahama wo sara ka sa na dankwa kufuado Mahama anya wo dan usuba mbone enda ka wona Ghana fo nyina yeble ne Kofi Nhyira memo akwaba me da ase nya me buafu pa minim so buafu me buafu de ashankafo no bi wo Ghana ha na etan ni omoye no nya wakan kure so a Nhyira ubetimi afaka efri Madina ase na okọ yemfa ne se ablekuma me de bia me de me road na ye mfaton okọ ablekuma ana puku ase na Nhyira obelodi la pass ubusa na se boss obekọ ablekuma se debi o de efo
obeti 8 cedis every Madina akọ La Paz no do La Paz say king obesi wo Tema station on side no osi wo honum pe o say ablekuma na wa je the same car kro na oforo free Madina na same car na oforo ye na ye te ya say na ye ka omampani asem ye ka MP one asem ye ka ye ministers one asem a wa no chabe o ka bi so mo bokro no ba wuti kro ma say e bonipa nyansa kro no e po de mo ye no ye po bo nyansa kro no na mo ye bonipa nyansa kro no kro na kro ni minim sa asa pani bia ni kro yim GPRT mpani fo na mo so fa so ne sen ene transport ministry ne dia na mo ya fa ho driver ni car ho aye den driver ni ebe fa wo de wakọ no obeka kire o say or straight car from Circle to Ablekuma a straight into so obesi wakanesia na utua 9 cedi 50 pesos instead of say ubetua 5 cedis or similodi straight no problem car no so nye station car because say car ho aye den na wo pe car akono or say there be instead of say La Paz to Ablekuma obeje 7 cedi or say meje 10 cedis na it's a passengers ni bisense na wasan fa hofra san de ahyem na Circle to Ablekuma kra de emobo olodi from Circle to Kaneshi from Kaneshi to Odoko from Odoko to Banyard from Banyard to Ablekuma from Ablekuma to ye can say Pokuase enti instead of say obefa Circle to Ablekuma obetu ya 9 cedis no ubedru na okai 15 cedis bone ben ubo nyonku krono na ne mebufu ne se nsira se ka ni pono e wa ahoodi mpo ase o check maintenance po a enye me ya driver ni gears o change gear abete pa e de said you no obi e kontokwa gidi ebe tukura ni nzem maintenance kra monye tie sound no oje 10 cedis instead of 9 cedis you can say 7 cedis no oje 10 cedis on sa anya maintenance o change gears a pa ansana we tuka no o tikan ubewu la enura o Marion say car of 4 ye che o change gears no accelerator no clutch no so all pompio so ye ne den omudu truck SS na tanker omudu NIC brake na faili because o change gears na enye yie and active free luckily say ye can say academy honum no e dey fo eko anya market e people ene ma ka ne ko gina no ko gina ye san tire sign na chi we yeti kroma truck cars ye use gears ni mu nyina rust okwabra ni team gear on insira kanesi kra de mo boy time kanesi kofi me say niam ye kwaso okrom ha no hu isabatam say ye beka no kre a kire ye hu o manyimu ofu 207 truck na insira na ne kra de ne 10 gram te say me a intimi ntinase kofi uni mse du baabi a car ni bi wo ho mpa number of seat ese waka ni no ya hyehyɛ ma na brusu nti wotire ma onya baabi una no kra ntimi ntinim na wo pompo za sabe aboa wo sua ka kuwa na wusika anim sabe adan se me fotro na se enye front a na me kotena mfimfu no baabi a na me kotudwe passengers no ene titiri no drivers no ya bom abaso mu bo adwuma de namom kwan bi a mode passengers ni bi nam so no enya de pa and yet to me transfer enya fine and sometimes they even talk to kasa kire I mean passengers no anyhow me say oman ni mu ayde enye enyina government ni nko anso yen so aye wo government ni mu bi no yen nipa na ye citizens na wo Ghana ha we are part of the government no yeso ye kan bi no oman ni mu aye den say nyansa kro no obo nyonko nyansa kro no pa. Most of the drivers in total driver do na adwani associations ahodo concerned drivers GPRT na dia ye misa se sa GPRT for penny for no cars amanfo de besi station e defa ni panite omo de omani hu ana mo de na ye booking fee ni nyam omo hu unim se manya circle cars na ekọ efiri manya ko circles no omo twa ticket bi wo honum 30 cedis so cars na nye
Omutwa 30 cities wo. Minim scan omutua minim nipa e de kon ho. But someone told me minim say no credit a o se omogege sa 30 cities no e de boebo omo ho. Nti enye say ebia government ipo no omutua sa 30 cities tax no credit amano. Niama nkete bebre kwaso krom ha. My imagine say medi etire afine ye kan say no kura ye de ewom ne say ska 30 cities no omoje wo circle drivers for no e was manya e de omo lodi manya obi lodi manya ablekuma bia betimi edi ho dance omoje ticket wo manya junction no matter am je ticket e wo ye kan say ablekuma cave ya so ne ma so ma sesi unim ade ba kwa be kan wa sesi ehu pa e ma drivers na nkasa nkwa ani passengers no sa boys no muje nyina bus stop no elodu cars no bebre na num no bane no kura wo mu nie insira udiska dodo na num no bane na obedi ne car abesi wo mpa wo fa nipa no ebe pa ma wie na wo kɔ no ono ne de mani sika wo pesa driver na mfa ma na wo to bo agbaka nim se be ka passenger se be ka dan asa se be kura yetim no se be pani ni kura yim mehu GPRT mpani fo mo ye den transport unions mpani fo no mo ye den transport ministry mo ye den afa ho mo ntena kwani mu sa na kofi mra no ko enti body tane yankwa efrefo no na ene omuso nka bi bus stop asemi a boys no mo lodi driver ni wo mate na so obe park o bus stop or supporter extra meter onugina wo lodi na sankro no kro mo omo ye den omo so mase omo so kura nyani pa omo sha omo ase omo kura nyani pa omo so mase macho memma park and tram ena mo beje na bus stop elodu car driver wentu ya car di agro nia o se na se macho man no eba be ye de ebe ba ho aka se fiscal ne bra un fiscal ne ba na Kofi ya ru un fiscal yempa ya pomu de mra sisi a anopa me kanfo give us P capsules e de amount wo ya bema o made mo nso ani wo de bo ani atim kaja wa ye mra wompam wo bo made atoto nso a enku aboa wa ye mra wompam ye ho hwe nya mo nsaka give us P capsules ni me be bo apam ye sanso give us co capsules eno so bo adwuma ye say ye koko anasa make say ni constipation and adu ni pede da bo so made ana onsenka bi fa eye give us P capsules no and afin so eye ni co capsules fa bo me na ma good results pam ye sanso give us ever mister enso aboama opomode tumi kwa kan de maun immune system na ba made agya na so brane afisa kutiti na wale biti se bia malaria typhoid and jaundice betuna bo ye pama onsanka eye give us ever mister na bo ye pama ni padua etimanya hode agya na so brane wonso a wonten campo se woni akono bo so bedidi mo na onsanka eye give us ever mister na akono obede madua na nyasem kuma bedidi ma oba na kasa medo wadi di papa pam yesa so give us GC Mr and capsules ebo adwuma ye pansansa wodo agye wani fiode aboso eye emaude po agye wani fiode aboso ni nyina betu asese de amam ubu nsa ye wahodo a wote afenso wonya akono mponse woni oba be hye mane se ba be hye ni nyina monsanka eye give us GC Mr na mo na mantumi kwa kan emfa mam ensu ka elfudi afri wa himfo de ba no emmoa ensu kan sa egu hwani masio be man ba wo mabiem mesre wada okwa wo mabio monsanka bi na mo ye pa bu nsensi seso oba bema oba titiri bo nsensi siso no mesra wada ma wonsanka eye give GC Mr and the capsules na mo na sa animguasie no emparo fempelefo na gimu nkyeremu 0543 222 470 0543 222 470 Dedre Ghana ni me ba won chan 05340 50199 05340 50199 ana 059340 6565 Emna K Ghana etiefo no ayamodia. Hello, good morning. Good morning. Senior dino bia kasa free. Me a friend Evans me free Ashala. Miss Evans anopai mayentio. Edi kan me bomo abaso. Na openi o manya ye wom no. Wu se Ghana ni ani agya na ni ho akyere. Me ashama na me wo. Se omo ko ba bi te se katamanso a. Obelodu se oko Lebanon. Obetinem oduru ho a na wadi kan agigi sika na wi ansa wasen akaze nu manso ansa wasen agi sika fofo ami de ni tuomfo saa ni oma no enye nhyira uye saa wabra bokra no ensi uye nti wo mo hwe na mi wura me de ayi bi tu ani se BVL se olansis wu na ade eche sokra na se omuji panati na se me lances wu Saturday weekend because me ko renewal ubetua 70 Ghana cedis
nti mo nhwe ho nka ho asɛm mai. All right, me da se pe betu hana ma ede ama. Hello, good morning. Oh, facha me pa wantimi nyina so obesu betimi afra badwumade ne so 05340 50199 and 0593406565. Hello, good morning. Good morning, Ofa. Ofa na pomba kwa dia. Ya me aduma ofa fum. Ejuma amobo ofa fum ni. Yo. Ofa maya de pa na de wo kan de sensuo to de a ene bon kura ofa. Enya sam ketewa o. Drivers de kwan o mode ye passenger kasoa kwan no so de ye west. Ye west na nsuo to de a masa ene ejai. Obetua lord fair no kro omo tamson be se 3. Na feso ye won krofo bi omo so gina kwan ho a minim se obefa passenger ho omo kutukutu bia na omo de trago bi abubum nti se omo ka to se first ka de bra na we wadwen se o mfa ma na obetu akwa obo a na omo de ato ase na omo pa wotai we nyina ye threat to our security cross peninim aduma no eden drivers na nkasa so ya so ye den senior ya so ye ni o Ghana ni ye na de ofa yem forget yo wona musa ne nyame hira wa fan wa hira so na musa obo bi nto aso me da se bebre wo fa fum. Hello, good morning. Hello, good morning. Champion odi no bia ka free Yo, FM ma mi free kan so a senior me yenti anopai yo the girl my father Obia me chia no obaje so na me chia on wa bi gani a on ne ye adwuma and that topic am dey about the yan pa bo de Nhyirama oni bibi on se first mu efi ade ba kon se okofa station car no nyetu a onudu obedi a o no kwasempa do go straight at the CDM station car just ba ko minu ensi obobo trotro okoma no de wisdom tam kwa ebe make nso ko bedi akwa ba je se bi artiste ba 30 minutes to 1 hour no do na ja wakwa de also no so nya kakawa sebi bedo na almost 2 hours and so do wakwa ku. In fact, as our fan come there passengers nam so na ye nti no mu ye adwumu ye ni wo mu ni ho nti sebi omu hwe no mu tutu ni ma ye na GPR phone so no ka bi won mu a you say ni tisha baby say kana chia na se ni pa bi eyo pa ni nua ntim bi nti emfa ne ho ni nua ntim what you say ka bi kweti what you say tita no se be ma no anke onya no adu pro so na ni party nti say GPR for omo no mu nya adwuma e san say ye nti no wo ye ni won mu ni ho che siro mu pa ni adsa driver for no short mu di ama for no obetimi fo bi so de no ko wi ni ba what do you call it takwade odu ni ba no akoyi na si on fa na sa obeka de on fa ho ya na se me bra okọ ba bi si okoyi ni si bebi ofa ka fo ni mo do ka ko ni nyina pai wa boka kwa senior meda se pa nyame nhira wadwenche ne mu ode na wonu abi su gina su ntina me nkọ ne nche. Hello, good morning. Good morning, Asorba. Auntie Maggie Anopedia na ntimi anwuram me dawrade ase wona hwefo pana ne bambo a odi aboye nyina na wa ma bosome akwawiye abeto yan asumdie mu yenim so de be se bosome foforo ase omo ye nyina ho ban adonti amen me kwama sam so a trotro no juma wonu di amanfo no ho wo fiti se amasamanya on load straight obeye no achimota na waje wa achimota fe ofi wa no load cycle no waje o cycle fe wo be si awa fi akra enti kwan na wo connect se bia from Amasaman to Accra 10 cedi obeje obeye 15 cedis ansa no wadu enti ya bestre ana won so ebo wa no juma won didi nkrofo no enye kura enye wa fo no wo konko kwa wa wo ba wa da bia wo fa bia won bo wa ka ne nso nyew wuti mu anhu fom enso oto a egu so enso GPRT for on check won enu ani so won de ye adwuma ka ni bi wo kura e sanka ye ton system nim won sa ban ni ma na ni da ho na wo de basis de gu o man mu wo kwa brochura basis na ye adwuma enye trotro na ye adwuma saa enu ti na won bu ye na sa basis na bua wana da kwa trotro 10 minutes bi abasi abaye 10 minutes bi abasi abaye 2
one of the quack fruit rostrum. I don't think one way no. Medasi bebre antimagi. Make you cock out Medasi bebre antimagi. Hello, good morning. Good morning. Papa. Manjoni. Majoni. Anope me yenti mama. Money ejuma pam DLFM mobile. Yanko bonshira mo pa. Na ye kasa corruption. Eya na ye drivers fo ni bi say corruption abanfo nkwa na bokro no na na. Okan bi. Omu ya konfu akasefo no pa. Sani se hunti. Aden bone ben. Na oba for da semi. Ko si mo kwanso, wo si min ko bi. Medina here to as a crampoesi. No when you see for masanya, ye the first bill, e dey sikemu. Mesrem titi for no. Passen nyese kwan no mu ginagina no, wo mo fanye adwuma. Adwuma na oso mu yen so mu check sanko fon chio mu. Si so me ja mu keke. Madam wasi obi front to. Meso me da se pa. Hello, good morning. Good morning. Eda Nhyiraba Kwadwo Sammy bi. Dixon Bada kon droba achima du krosini anope me ntio. Eda nyame nhyira on adwuma pa boma Kristo. Enyama wo umu pa o. Nyame nka hono onya okese pa. Mi se o manga na. Nyame be fa bi mi so ade o manga no. Amen. Eda na e mo wane se adraba fo no wo wi rafi se wo fu on kari ma o passengers. Wo minim driver ni bia oye sa na mani nyina wi oro so okopa kene ka na ofrika asa na wakoni fi enye wo nyina na wale ka na da na aya na mentine because meka se bia na wukuma so betuku aba aka be fo no kwasem pa so timi na wo nyira ono oni wi fi se o de sa na mani bia di nkrofo sa aye wu na eke wo de bia di edu na pass ya na sa na mana koso na se ko ye adwuma bi wo adwoso na edua no pa me nimse won kokuma asa tek itike bia no beto kokuma asa ja se uduo pro wasan atua wo so opa wabu kwase ya nyame nhyira pa onya okese bye senior. Hello, good morning. Fine morning aja senior udini bia kase free from your kubo zero to for yankwa so jan kam kase free tama about it Josi senior no pa me ntio woni mama mo say de mo yini pa bone for pa chama trotro for hwe se wo kwa chama manso on utun fo trotro 3 ansan wakodu ofita ma se shama odu tabka tepe no waji ni sika okwa so atade ka anasa zenu no waji sika onyedu zenu pe manso do bon so no lolu fe na ye be 9 cedi no na watua more than almost 18 Ghana cedis na says kana mo jinya so onim approach for jefa because ochinji unyon say carbon on ye different wonsem sanete so what I say because na edi baby so on aya na odwun wa won tiate because emra na enya dwuma no emra ya dwuma nkasa de we nyina enkoso no krepa asuma making odopa obi ofo ashama troto bi asset obi di one asset asuma making memoa dentina o se banata woni bi se wo ko manso obeji manso for obolod manso no asemi no manso no lodo ashama oyo ati zenu ofiti no atade ka ase manso na to wa jiw double fare enti esra aban ekwan no oma ye kwan ni ye na traffic ni nya mfiri so no fa ba se meto so na asema to for aya mo no mo ma oma ye ona akwedi tis me da nya minshira me so me da se pa me se sedu de bia da na wadwenkyere mo de pa. Hello, good morning. Wenti me anyina so fa che me pa won so betimi abaye bre no akaketu abi na ye sore nkonwa so na won so bo wuram bi. Hello, good morning. Amane chama yawo ya me adom senior odini be akasa free na ya otamasini am yenti anopai yama odi opa check be bi o yesa ni bia because of traffic e wo hondi chama ya walo ruo ise komtu wansa oko ise bia katamanso chama senya traffic obetini be 10 minutes and 15 minutes do ho but because of traffic the chairman me to take be 4 hours na unu katamanso se bo be 6 o'clock kwa ni so to ka na sei hwe walo do bi se bia aka akọ na be poya nsuo to na ayira be sikwan na se walo do se wo kọ kaso ahwe na do se na be du kaso akọ ko si passenger enti mpanifo no mie bie kwa no mu so mo bie kwa mo mie nka no kure
Be pesa ni ko su be traffic wo. Odo pa check say me bo ana. Senior antime ba de oka no wonim nya wotre de oka ne mu ode pa. Enti sempanifo no miem na traffic wo mu na say ye boy yankofo kro no ana. Chairman, obaboka. Ene we ka ta hwe ka ho nyama bo. Do you subscribe to say ya wotre me ba de oka ne mu ye. Ya wotre me ba. Ko nka ko fa nyama no ni pato so obi anya na hwi. Me ba nya wotre. Senior wonim ko man wonim bibi. Hello Penny wonim bibi ko man a wudi ne mu ode pa ene say wo ye hyenka ni nti abia enya wode no kura sema ewo mu ni say se okwan na me ba nya wotre nya wotre beta enna mpese yete ase no enya de pa enti mpanifo so o ma sede ye so o mo so ye ne boa na sa ha oni free ho mete wase ye beta enti me no ya adwen enye no asasa me da se ya mishra o wadwen che ne mu ye me da se bebre. Hello good morning. Hello good morning. Ipacha odini me bia kasa free. Pacha ya free Sandra kasa free Santamaso. Sister Sandra no peme enti o. Ana pa de asama papa we nya kanya ya anokoi pa. Ana pa se omo nyesa na jo. Na ofite ma e ba e mobo keke. Aya sem kitwa o. Yo. Medase, yaminsha bebre. Hello good morning. Oyam last caller time na so. Nhyiraba. Wodini ma bia kasa free. Na bomuni. Ana bombo ma yenti anopai. Nhyiraba. Nke bi na che asem we ha nyimpa dwe. So wako village wako fi eku tintintin no wo feta kwa de car na wo de ba masa wo bedu circle or so yanko e bedu ho wo anajo agbe 8 o'clock na kaya bezi wesi ka asoma Obia wo sisi wo todwe na ka tintin da wo sesi fom ebe mo bono ofa se ka se mi je ho a enye yazemba ngure bele kame police bi na ba ka mi so pata na nka nyanse mi fia police ho na ba nka ba dam 24 me force da na no de ba police from se ka no force ba ho ofa yami onshira wonso. Hello good morning. Good morning. Wodini ma bia ka se free na family pon wa metama na so. Me bia bia ka se fa sama. Pato me yenti o. Oh se ato drivers no. Se say what this 2 cities are at their car was 5 cities. We pay 5 cities Robert. Dio. Mate pai be kwaso aka ho asem etrenya ntie die e de be kwaso aboso amede ase bebre Kofi ye tam na so ye sore so na no pay no bo amene yemfa asedan fama Benji Estate and Investment Limited. Wona modern since papa ba Ghana ha no man sase ne de on se be kebe asase pa mansun bi ani akiri ye will be Otopoli new airport city. Aka na 25,000 so na 20,000 Ghana cedis. Sha osuduku nso ho no monso so asase no 25,000 Ghana cedis pe. Efie nya to estate ho no mo no 60,000 Ghana cedis. Ena akopie mo Central University ho no man potem ho no man B5 potem ho no mo no 50,000 Ghana cedis. Bomadi betua 5,000 pe edi kan fatum. Na mo awoso miensa na fatua de aka ne nyina asase no enso wo so na nyam kane anso ebi wo so da wutua wi usika wi a na wohwe wenu pe na nkratasem so ya bomade ndi nyina atimi de ahye wonsa meme na ebi so benya kwan abasase no so etimi abaso ensrahwem building materials nya bi wo honso beboa na wadanse ni matumi akonkan ede ofempanifo e na je mo nkyere mu 0554 452 689 0554 452 689 anasa 0504 199809 0504 199809 Kofi yes so so yakọ for Abraham chene wakọje ya pomode ho eye nkyekere no nyame nhira yetiefo bi etiefo nyina na ni ameka twatuo ni ye government ye mampini ontie time is money ni ema abrofu kuro etumpon eye time cause time no mu diso mu nyeska ye the time ne peska ye the mre ne peska na se oman we betumpon a lot of trotro ni bebre o my we munyina e wo say e de cost scrap bebre secondly twani nyina akra de ma manfo de ye eyi gawo ne ma ne bi e wo say ye clear trotro ni nyina na ye fa buses begu o my we mu na ye mfa mre enye adwuma insira ye de buses begu o my we mu na buses e rane a trotro fo ni nyina ye scrap trotro ni nyina na drivers no ye mo buses no munye adwuma ma government so munye adwuma ma government the government is going to get lot of revenue
Kofi fine pa de wo kan wo hu ye ka se yenyi trotro ni nyina free hono so unemployment base baby me ba nya wotre ya wotre mba de ka na ye emu ademe no ya adwen kwan bi so nanso no ye ntimi nyini nyina emfiri ho na mo message se panya adwuma na kakra na wo ho no mo no mu ni mmra so na mmra nya adwuma Nhyira Kofi broni krom oye ye ya ebe endi kakra ya sha ase ya beduru ho ye clear truck drivers for ni nyina ye fa o madwuma abane ma o madwuma nye ne nti o moka ya buses na etu o moka ebe ma traffic so ase Kofi mate ukwa adwuma na wa late Nhyira wo so odu adwuma 6 o'clock na wa ko du adwuma 7 because of truck so ono so beka say na efu na ono so to no mfa empty nkwa na traffic ni nyina esi nyina anye traffic light ye say truck driver enam highway osima park wo 335 highway 335 omugina da ni sinipa wo honu wa begina airport junction fani begina airport junction wura hona kwesi ni wodan ho na wona ntin kwa 33 hono mo no 335 hono airport junction hono krampa ye highway ni ya ye bus stop wo ko na kwhwe meme say na den say omugina amanfo okura boys ni bi kura agenya lo no lodi e wo highway so no kurasem Nhyira nyame nhyira obi ya ena ye nka wie ye bekọ so aka ho asem na yame ya adoma next week kon DJ Hitman ba betena se na ye o masa ato adwuma die ni so adwuma na de na mamu no ha wa chire ni so pa ya da mo nyina se yetiefo no enche be cross over na yakofa Abraham ten me kan fu me di mafo heba clinic dia ma o Dr. Anidaso yenkuto ne yade breto yade so into ha bia ha wo no say ya wo na ope say yesisi yade say ye stroke say okotodwe na make se bubu agufom fa ni nyina kwadan me di mafo heba clinic ne mo ntu asem ma okra ye wa so ni bokuma se sana make se krabo parliament ze bepie mo e wo poku asem mayira obaten se poku asem mayira omode ne ko pie mo e Dr. Anidaso ansa wo yade ne ntu ha na se nyina emfa ma o na homa to phone 0244 774 282 0244 774 282 and 0500 727 215 Dr. Anidaso yenkuto ne yade bre eto yade no so chene se na firu ni padua ne mu fi na wa firiko 0500 727 215 yada mo nyina se your management Miss Mabel Entry ana pencha kase yankoma on Mavis Insurance SL was a papa no ana penyanko ponchira bebre mama yam papa Charles Gojofosu ona the chief executive producer no duma de nyina se ni sreso papa yanko ponchira no pay mama Lumba no pencha kase yankoma on oni abusiafo ne nyina oh bra Bismarck ehye de Roman Fada osa ya wale obofo uro adafa metiao kwabna Hitman abusia ne nyina enja kase kwa munyina me akasa mi personal DJ nso ene enwum ne nyina nsa no adwuma DJ Omale ano pencha kase yankoma na aseso nkoma ne dwuma pa wabo etiefu amofra ye monso amantumi amfre na motese de baso nyina anapa yankopon hira munyina edi ameje so eye Nhyiraba Kwadwo Sammy bi Nano pay media woda soronko edi mami dofwe ne den edi Janet JC oba wo so no o Mindford City dwama ehwo no na wo e wo Central Region ene ye wo birthday nti de yaka nyina se DLFM adwuma efo nyina yesi happy birthday enko enfamau Janet JC wa wo Mindford City ye fra no dwama e wo finfi mantemeche Central Region tene wadanfo ba ko sanso ye wunua ne den edi salash dodo abode mrane sei maami esi o se yenka nche o se ne yankopon twede yampon yankopon okonhyira so a onhyira wo oma the powers asi we nyina so no ebi ma onsra bam no mpagya onya okese oma busua ni nyina no oma ye dwetre abusua num na oma ye ogefo okese emu abusua nte ne happy birthday enko enfamau Janet Jesua a wo Mindford City Central Region Joma anopai wunua maami esi yenka nche o sei the powers asi we nyina so no ebi ma wasam wa ho fesa de tie no yakopoma brabo no so enya sa na sika ebi enko wa sraba mu pa happy birthday enko fama Janet JC anopa me de wasi makrao edi ameje so eye Nhyiraba Kwadwo Sammy bi
ye crossover akwa Fada Abraham eno achi nso ye kwekran dwumade ne beto aso Facebook ba betana akwanwam na DJ Omale abɔ no nyom saa e wasomo mpa one Livia Boga betana sa no pasomo eno achi nso okay menya ntie se ne de eye Livia Boga o mafia ha ye fiaju gwankwa fiaju gwankwa betana dwam eno achi nso wa wentia radio mu ya santoa mese dan radio mu ya santoa nana wa betana akwanwam nenne eye fia dante no eyanka adum mese odihia wo osu wenya osu DJ fi ban na busua mo hwe na mansu because musu e beti mu dadua mo fa su no nyina makwa me afum sexy journalist and everything na adwo aseki den ye yeni fa mo fia ha na mu sem eno achi so no man se akopem no nsia obetia ne se papa no esara bi ha do beto aso kopem se no nsia bana beso mo kase bokwan so dwumade ne doso ye pa kwaso ma video ne na DLFM 106.9 emre SMS no ahia makrao bye bye